Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali bersama channel Kampung Goring. Seperti biasa kami akan suguhkan pesona alam, panorama keindahan di pedesaan, sobat. Dan kebetulan hari ini ada yang mau nikahan, sobat, di daerah kami nih. Dan sekarang saya mau liput kegiatan pernikahan tradisi Sunda yang berada di Jawa Barat, sobat. Nah ini sobat, pengantinnya ini katanya ini sopir truk, sopir dump truck sebenarnya. Jadi dia menggunakan dump truck, sobat. Nah ini dia sobat pengantinnya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sopir. Ini sopir truk ini kecil-kecil cabai rawit ini sobatnya. Dan ini sobat, cara ini tradisi di Jawa Barat, Kampung Sunda ini. Pernikahannya seperti ini. Nah, dan ini pihak calon pengantin istri, sobat. Irfan tenangnya. Kala. Ya kan itu. Kala. Maju. Terus. Ya. Sok terusan. Punten balik itu Kang foto aja. Ada yang nama aja. Pagi satu rakaat. Bunganya diambil Ibu. Rada dogo di saya 3. Tahan dulu. Tahan. Salaman Bu, salam ke Mama. Tahan dulu. Tahan. Sarang. Dan ini adalah upacara penyambutan nih, sobat. Upacara penyambutan ini di pernikahannya seorang suku dan bangsa.
Dan ini sobat, ini calon rombongan calon pengantin prianya yang sobat. Digelar dina ieu saat tapoana sakitu oge mangga bilih tema bapak-bapakna terutama para rombongan di calon panganten pamagat mangga sepadas lapat wae ka ieu patempatan oge tekan tenan ieu nyanyak ieu mah rada di pasihan jalan heula sepadas di kapali pangkarakeun upami tak kapali dia itu Pak bilih eta awagelan itu tas pino jang kapali dia jang kapali dia margi itu tas eta bilih ngawagelan tadi dinyawa diantapkeun heula tadi eta kapayunnya kapanan eta tadi dinya tadi dia tada panggung sapali biasa kaluhurkeun sapali kaluhurkeun korsina dipasangkeun sareng jokna ngalah biasa dicalikan Gitu benar lah. korsina dikapayunkeun dikapanggungkeun jokna dipasangkeun ngalah biasa dicalikeun mari upami langsung dikapengkerkeun korsi parangtos binung ku nu nyalikan pilih ngawagelan cekap wae di pali dieu mangga biasa diamankeun. Pali dia pali dia jang yadi, pali dia wae heula. Awas leueur. Mangga ka para bapak, terutama panjenengan rombongan ti. Ya aku pamit biasa kapengkar samantawis namung hapuntenna ka ibu-ibu banten rada ka bina pami hujan ngadelin cek ieu mah raos nate bobonya di bumi. Bu ngomong ka kuping teh mung tilu cara binu ngajawab salam Pak Araya. Aya ibu nage Araya. Alhamdulillah. Sakali teh pangitannya Bu, insyaallah pangitan sepadas barakah kanggo Aipan. Anda sagrabdi insyaallah barsi dahupkeun di majelis akad. Begitu da pangitan sakadi hayang ka kuping rempet ngajawab salam natiasa Bu Pak. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begitu nah ibu bapak rahmatan sekali sepadas ditanya kau kana waktos hai orang pitu BRW sasarangan ku ngaoskeun bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lantunan awasan bismillah leparantos ku orang sadayana diaoskeun biasa cepat pembarapahan mobil akses kanggo kedua calon mempelai anu insyaallah sakdam di Paris tidak mungkin di majelis akad umumna kanggo orang sadayana hadiah dia patapatan amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambil ditangkap semangka. Semangka saja nak biasa lajeng calik di majelis akad. Anturkan. Ganeng. Bisa ladat. Oke, alhamdulillah petugas di kantor urusan agama Desa Dedel Kecamatan Taraja ada berisnya dokumentasikan dina proses akad tiga ieu. Oke, panten sepadas tengah halangan ulah dijumpa anu sanes lalu di palihan pengker anu baris nyakseni maksudna proses akad tiga ieu. Oke, panten utamina hiji deui ibu bapak hormatan sekuring saparatosna aya ucap sah di kedua saksi urang sadayana teu kenging surat kantenan pami emprakma ibunya tapi urang sadayana sasarengan ngaoskeun ucapan alhamdulillah. Tekeng hilapnya Bu, tekeng suara kata Nabi Ebrak tapi ngucapkan alhamdulillah. Sarjana ibu bapak alhamdulillah kata wis ku orang sadayana kasupinganti calon pengantin istri nyatana Neng Ai Atin. Anu alhamdulillah pantos dirias ku tim Reska Wedding sakitu gelisna sakitu sayana faedahnya alhamdulillah. Semoga teteh diaturanan tiasa lagi oge di majelis akad.
Kok kita na pangita di papapar mata goreng ya teh wancik nu mestari ninggang mangsa nu utama malati ligarna ati campaka manggangna dada kalau sakembaran kocek ninggang urgana uga patali jadi pas ini kadahupna ieu cep epan kali ning ai ating janji orang pasikeun supaya orang kaitan salajengna para waki sadayana saya sa kabupaten. Alhamdulillah dina saeuna tiasa kumpul dina ieu tempat. Alhamdulillah di kantor urusan agama Kecamatan Taraju alhamdulillah dina sana parantos hadir videona dina acara ieu penten urang kawitanna pengawasan basmalah kesarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajeng nama mangga penten kusimberi sanggene ka petugas di kantor urusan agama Kecamatan Taraju. Waktu setempat ngamanya. Wahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi. Nah, sobat sedang di dapur ubruk ya sobat. Ini ubruk saya namanya. Dapur sementara ini sobat. Ini dapur sementara ini. Tempat pengantin pria sobat. Menjaga kehormatan. Jadi ulah pihak salaki sejen lamun salaki teh uhur. Jadi main media sosial anu sabab naon geulisna neng ngan teu suami. Cantiknya neng hanya untuk suami. Dangdat teh hareupeun suami keur suami. Keur we hareupeun Pak Amil goreng patut ke siga berbegi dina hadis mah. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Majang ayo. Itu pekan sahur bapak hari nanti nikahnya. Ada langsung. Spontan. Spontan. Ningali gak apa-apa. Niatan namanya selesainya tinggal laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Eta spontan ujang mah nyariosnya. Niatannya namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ipan nikahkeun kaula ka anjeun kaneng Ating binti Bapak Qasim anu walina wali nikah kalayana mas kawin ku perhiasan emas 20 gram dibayar kontan. Terima nikah kami Ating binti almarhum Bapak Qasim mas kawin ku emas 20 gram dibayar kontan. Alhamdulillahirobbilalamin. Sana sapati di keprokan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi wa syukurin sayyiatina kafir majidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Dan ini sobat Rabbana wali walidayna warhamna rabbana saghira upacara Rabbana pernikahan zalamna di adat anfusana wa Sunda in ini. taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Tata cara barakallahu laka wa baraka alayka wa jama fi khair barakallahu laka wa baraka alayka wa jama bina fi khair barakallahu laka wa baraka alayka wa ja'alnahuma fi khair Allahumma li bainahuma kama labta Adam wa Hawa li bainahuma kama Ibrahim wa Sarah wa li bainahuma kama labta Yusuf wa Siti Zulaikha wa li bainahuma baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kubra wa li bainahuma kama labta Irfan wa Ati Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Iya yang bojo AA, iya AA, mayar mas kawin, perhiasan mas, 20 gram, dibayar kontan, mangga nyanggakeun. Nyampi mas kawin ti ayam perhiasan emas 20 gram dibayar kontan. Mudah-mudahan mas kawin ti ayam mas pahat dunia akhirat. Insya Allah mas kawin ti AA baru dibayar. Salam. Aras kamera siap. Tahan dulu. Oh, abadikeun, abadikeun. Mohon abadikeun. Tahan. Tos. Sun kening. Oh, can kening. Kudu make ieu meja. Bagus. Tingalikeun. Makanya jodoh. Makanan aku. Bias kana gadona. Kan hati dia. Satu, dua, tiga. Saksi mami. Tingali kuneng ating bisa gelah diawas ku anak. Kita kewajiban kajiban kami jantan carobe kami jantan bojo aya jantan. Tos di awas mah tos kahartos atos kahartos kantun penten kusabab malam Kamis. Malam Kamis mah badana kurimis. Kurimis malam Jumat dages kurimis malam Jumat mah ada lumrah. Penginten bapak-bapak ibu-ibu sadayana ditaraju berarti dia iring berjamaah malam Jumat iring berjamaah 27 derajat muncul berjamaah ieu mah sakali 70 ngabunuh Yahudi kayak beuting nakten tapi itu mundani iya sababaraha hiji oge macekap sakali Saling nyerong. Nah, begitulah sobat prosesi pernikahan di Petar Sunda ini. Kirang nyerong ke teh badana. Kirang nyerong. Kelihatan di dia. Kamera satu. Teteh lihat kamera satu dulu. Ulangi lagi. Masih belum. Tahan dulu. 1, 2.
langsung diangkat kewenangan penyedia. Asam ya, bebas. Bebas. Nah, gitu. Lihat tadi dia. Relax aja. Dan ini membuktikan kalau mereka sudah sah menjadi suami istri, nah sahabat. Beliau menunjukkan kartu nikahnya, sahabat. Khair. Mudah-mudahan rumah tangga teh ai ating kali aipan biasa cetek keluarga anu sakinah. Nah, ini sekarang sudah Lagi perantas samanya suami nyepongan istri, oge. nah, sahabat. Tante tegang ha. Suaka di antaranya Dan hujan pun turun mengiringi akad pernikahannya, sahabat. ada nuhun lagi karena perantas ngaping pagar ai sareng pagar bagusna ya. Ieu teh jangan belum ingin kana pintu atau sapasang. Alhamdulillah, Ibu Bapak Rahmat syukuri panginten seberapa nyakawang di kana waktos hayu urang ngajegan we kana acara salajengna kangtosna panginten acara serek tampih. Ibu Bapak saksanaos panganten apartos di akadan saksanaos sami semangat saya bari dipalihan tanggung bari dipalihan dia sanya mana Bapak panginten Pak diwatoli mana semangat di antaranya. Selamat siang nih Pak Kubu. Sehat. Ini kepala desa Dedel, sobat. Ini meskipun hitam ini hitam manis nih, sobat. Ini si ganteng juga ada. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harrama sifa wa nadal azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatani minal muta'akhir khairum min sab'ina raka'atin min ghairi muta'akhir. Qala aidan man ahabba yusata lahu fi rizqihi wa ayunsalahu fi athari fal yasil rahimah. Hadirin kaum muslimin, KTP-nya alhamdulillah ditampi teh. Ditampi masih orang doakan wae oge sasarangan mudah-mudahan rezeki asing di KTP-nya sing barokah sing diketos ulang laku Pak Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Polis penerimaan. Semoga alhamdulillah mama biasa linggih di biasa cari di tempat sewang-sewangan. Semoga pagitan antara dosa desa biasa diestafetkeun di kolegi jembar panganten pambeget ka kolegi jembar panganten istri. Alhamdulillah ya. Laras semoga satu acara pagitan orang lajeng kan acara salajengna semoga pagitan biasa dirapi gadehlah antara dana biasa disimpan di tempat anu aman pagitannya semoga.
ada dilaksanakan di hari tidak ayah dan ngaji bahkan ayah sungkoman anu kaduana ayah buah pelingkung apa tadi ibu ayah tilu pangitanya ayah sungkom buah pelingkung oke insya Allah dibungkas kusawera pangitanya pangitan satu ajana sungkuring pan setelah acara pada di beberapa orang nasi goreng orang lanjutkan adalah sama acara cantik biasa cantik kan seorang teteh semoga dicepok pandangan mama nanu hiji mangga biasanya anu cinta mama seorang teteh mama hapun tidak bisa usah rambut dihadap saya pas nampak ya abi anu kantos sekali dan berarti mama ada sering kerepotan yang ingin lain negara sana jangan berat mengambil perilaku mama abdi anu pernah berubah tapi anu mama abdi disadap lebih ke hamba abdi pernah memutih tapi kapusi dikawin alih lebih kawan cikiwar pun siang alih bangga lokal motor dengan jaki pun mungi oke ente ngari cuma abdi diramu ku mama abdi dipangku dibagi ayun almi diciptikan entoran diragain nunggu bareng ngeretes bagi mamaku abdi jelas kakuti unggul kak gusti abdi itu kegiatan mugia biasa jadi ada wanginya mama neten alina abdi memberikan neten apa Dan ini adalah acara sumpah nih sahabat, rawas tertinggi karena wawati urapan tradisi Sunda pernikahan di Jawa Barat. biasa dirangkul kurang kali mama ada di jujur kamu hidup terlalu mencapai ada bahan bisa insya Allah pengampunan setiap hati mama terkudu dipentak mama demam banyak ini anak mama mual banget karena pamul espiritu segala lancar jumku mama didoakan simpinan cegah pekerjaan dunia jiwa akhirat alhamdulillah atas semangat ina sama teteh suping kan ucapkan ramah di payudaranya tuh harus ramah tegas harus teteh di payudara teteh teh iya teh sangat teh pun raka alhamdulillah teh iya pangaten pun raka teh anu agentas pun ramah teteh anu aina muda paratos bagian dengan teteh bagian di syurga insyaallah teh doa tidak jatuh kerana bagi orang liren ngalir semoga baik biasa dicepok pandangan asal teteh pandangan ramah biasanya anu jatuh asal ramah papa abdi ngerti teteh di gorok-gorok suku teteh loke abdi ngerti sadaya rumah tukang mangkelang sedekuk sangat turun jangan bapak tahan anu jatuh ramah bapak ayah pamitan ayah disalihan bapak saling semangga sadaya daya abdi tu boleh hadapi doa sangat hidup baki selagi ayah di dalam pakai semangga bapak biasa dirangkul biasa ditangkap seasal teteh semangga biasa dugikan anu hayung didugikan ku sareng ku bapak semangga diantara alhamdulillah peratus Bapak anu indah yang diangkat cepat sang putri mama ulah disaha-saha bapak abdi hayung ngadati ulah serti urang ti mama serti bapak sakan abdi biasa sasarannya serek pun bocor serek pun lacek kalian ayah tidak mawadah warahmah semoga mama bapak biasa ditangkap biasa dirangkul orang kali ada kini anak mama jin bapak anjing jadi anak mama jin bapak banget mama jin bapak bakal nikahnya angkat hidup mama wanawilah di HP sedaki anjing banget di HP pengecikan anjing kudu ngabarengan punya ketakwaan kepikiran alhamdulillah semangat teteh rasa serengse alhamdulillah semangat pamungkas teh pangita silokana sawarna mah ieu teh huwa pamungkas ti dicatet Ibu Rama kan dicatet orang kali kayaknya
Nah tapi insya Allah ibu panginten tak buah penggung iya tidak mana tina nasi punar bu. Nasi punar teh nami nate nasi ketan atau kalau dikatawis orang sari namanya. Ibu terang nasi ketan biasanya tawisna lengket ya bu pak. Terus lengket. Nah panginten silakan orang doakan lagi sasarangan mudah-mudahan rumah tangga asal teteh biasa lengket salawasna amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke biasa nama bu. Hapuntenna ieu teh nasi punaran tidak mana tina nasi biasa. Tapi biasa nama di damana teh sok diwarnaan jata nasi koneng gitu bu. Nah panginten koneng teh silokana tina warna tanah bu. Panginten teteh silokana orang teh kadang emut kapungkur ku Allah didamel tina tanah. Ayeuna urang nuju aya di luhur tanah yang sekarang di panginten orang teh aya di hadapan tanahnya. Bismillah heula. Oke siap. Hiji, dua, tilu, diwakil, alhamdulillah, mudah-mudahan ibu pamungkas, hidup jantan, ibu tiasa jantan kabarokan. Ayo semangat, ti sareng ti bapak, harus semangat pas kami tiasa dicepeng angket sareng teteh. Tengah waktu di mangket satu asar pak abi dia tang hiji dua tilu, harus. Nah, tengah hilap yang harus kita Bismillah. Atas, Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tilu, alhamdulillah. Para terus satu mangga, mama, bapak serang biasa cara dikit. Apa polong-polong heula tuh, polong-polong heula. Ulah waka, ini menisok nyosor heula. Polong-polong sama teteh, gimana? Tah, itu alayeun Gusti. Siapnya tangan hiji dua tilu di bawah keteng ngalap masukin bismillah. Hiji, dua, tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan alayeun ditititan sebenarnya. Maratos sok ayeuna pangintennya hawatos da mangad panginten pamisah nguhungkul biasa di teh da tebi di dia. Terus siap yang tengah hilang makan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tilu. Sok semangga dieukeun. Saalit-alit we lalaunan. Lalaunan sok tah nya da sesah. Semangga atuh ayeuna. Acan. Sok tah gitu ayeuna sewang-sewang. Terus kenging apa tona? Ayo ngadu kalian iban mas. Ayo ngadu kalian. Nah sobat, kalau di Sunda ini atau Sunda selalu ada acara saweran merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak kubu Pak. Saat sekarang reng-rengan Pak intinya. Bapak kubu laras. Pak kubu sekarang reng-rengan Bapak. Bapak tenang, semoga Bapak dihaturanna dengan pantai kapal dia semoga tiasa tuang deket. Ayo Pak dihaturanna. Mohon sambil berjalan saweran kita ke atas. Biar ayah permen ayah biasa teman. Ayahnya, tak pangitan AA, teteh, beas sarang artos teh pangabutuh teteh sarang AA nih, tak AA sudah main. Oh fotonya langsung. Ya pangabutuhnya punya harus artos sekarang beas mah. Oke ayah permen biasanya tawisnya ayah nu amis, ayah nu hasil, ayah nu pahit bu. Ayah nu hada. Nah sebelum lagi ini acara saweran segera dimulai sobat. Ayah amisna, ayah pahitna, ayah ladana, ayah hasilna. Tapi kan belakang di sasar. Ngobat jalan. Arabi Warung jalan kayu ngombat jalan Rabi awalnya tepung rasan basket asik lahir batin di patriku aku nikah ning terima kasih lahir batin teteh hidup jalan baca tepung rapi jatuh kami bukan barang cerita Natranya tina rumah tangga jimat nangan walas asih antara hidup duanya Pembangun dikena pawit tetep kurasa Yala aku sakadapan itu wilatin cuma Gesta kuat siap lah ibu acan ya nanti itu basmalahi bismillah jair jangra ulang kami tadi cina ya Allah
Rahmatullahi nu dipamri salin deui saganir kumatangga kenging bagja tiang di asal teh ulang kata terakhir kenging bagja tiang widi sok urkeun biasa di akhir biasa di awur ayo kene bu awur di awur sawer mati awur sawer di awur Seep enggak teringnya aku dah biaslah barokah. Dan ini yang terakhir ini acara prasmanan ini. Acara prasmanan nih sobat. Ini kan merupakan acara terakhir nih. Nah itu sobat, upacara pernikahan di Tatar Sunda, begitulah acara demi acara sudah berlangsung. Untuk semuanya terima kasih, dan yang belum subscribe dulu channel Kampung Kuring, dan semoga menjadi amal baik dan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.